Masuku uyawusho confirm. Yeah. Okay, abanye bafuna ukwazi futhi ukuthi kungenzeka kanti senibone no brother yini maseni esekubili esontweni senisonta nonke. Lapho ke ngengazi ngoba angisho phela uye wakhuluma yena ukuthi usahamba yabo. So angimazi ukuthi abaningi abazalana kade bengekho abade behambile but babuyile siyaqhubeka siyakhonza. Baningi kade bengekho akade behambile abake bahamba ngalezo khathi kungathi kuba necaka. Kodwa babuyile right now. They are welcome bayakhonza. So thina singabantwana bakaNkulunkulu siya welcome siyazi ukuthi abantu banamaphutha endleleni and siyandlula emaphuthini wabo. Kodwa provided umuntu fanele abe umuntu ofuna ukufundiswa. Evangelini siyafundisana. Siyakhulisana. Yabona. Njengami nje kulezi ngesengikulo ngaqala ngafunda iBhayibheli way back ngabo 93. Ngangashumayela ngiqala ukushumayela mina ngabo 2000. And mangiqala ukushumayela bengishumayela etraining. Abantu abaningi abebeshumayela etraining bengibezwa ngomoya ukuthi la kudingeka kulungiswe la kunezinto eziningi ezikhona. So bekuhlala vela la kimi ukuthi umsebenzi wami ukuzocorrect abantu abaningi evangelini. Ngizobafundisa ivangeli ukuthi ivangeli lanjwa kanjani, ivangeli liphilwa kanjani. So okubalekile ukuthi uma ungumzalwane ufune kube like umntwana. Lithi iBhayibheli thina bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafuna ubuso bami athi uNkulunkulu uyozosezulwini avula indlebe zakhe. So nathi singajabula uma umuntu ebedecide ukubuya ngoba ngisho is like a prodigal son. Asibekise ngeprodigal son. Prodigal son kwafika isikhathi yathatha konke kubaba yahamba. But yathi mayibuya yakhuluma amanye amagama engathi ayamakho umuntu la amagama akhulunywa ile yandoda. Yathi mayisuka lapha to the foreign land la bekaya khona. Wathi ngihlezi la ngibulawa indlala. Kodwa izisebenzi zikababa ziningi endlini kababa. Ngakho ngiyosuka ngibuyele kubaba ngithi baba ngonile kulizulu nomhlaba. Angisafanele ukubizwa ngokuthiwa ngiyindoda. Kodwa ngicela ungenze ngibe one of your servant. Welcome baba. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mawuphumela endlini wahamba waya wherever la uyakhona ekhaya uyaza ngisho ku. Mawubuya la ekhaya you will be welcome. We will be welcome. No. Kodwa ke okunye fanele sikucacisa angisho abazalwane umuntu mayeza kuwe Chris like mangithi ngizojoin ngizela ku Chris usuke ezele ukuthi mhlawumbe ufuna ukuzokuncedisa lapho udinga ukhona uncedo then bese welcome. So once wafika ke wakuncedisa uze njengomuntu ozokuncedisa emsebenzini okuwo. And then mase kufike leyo decision ukuthi hayi sengiyahamba manje Chris angeke umvimbe ngaphambili. Ngeke umvimbe ngaphambili kodwa kimi ngajabula kakhulu umuntu maye ngathi hayi ngiyafisa ukuthi sibuye sikhulume. I'm welcome. Yabo bani yela there's a mess there in that church. Ngiphumile kulelo bandla ngiphumile. There is a mess that I cannot talk about here. There is a mess. Kunomama is an agent. Kunobaba nomfazi wakhe they are agent. My name is Enigma. 3 people. Umama lo is an agent and then nomunye ubaba nomfazi wakhe they are agent bona abazalwane. But they are agent as well. If you are an agent and we are not sindisiwe uyakhona ukungena esontweni labazalwane ushumayele or ushumayezwe wena you will be a Christian like other Christians but the devil is able to use you because wena awuna moya oyingcwele right. So ngiphumile bandleni Osuphuma angeke ngisabuyele ebandleni ngatshela abazalwane ukuthi umoya engcwele uphumile. I don't know ukuthi umoya engcwele sekabuyele. I don't know ngoba sekuyi2 months manje ngiphumile. Angeke ngikhuluma indaba zala esontweni kodwa ngabatshela ukuthi ngiyaphuma and ngatshela umfundisi before ngiphuma a week or 2 weeks before ngathi ngizohamba la because there is a lot of disobedience from leadership. Ngathi ngibone ebondeni kubhalwe 38% abantu abazosala mina mase ngiphumile then ngebathi phuma hamba ucethile ngesambulo
basho kanjalo kimi. Hawu. So ngiphumile ngitshela abazalwane ukuthi ngiyaphuma kuzosala 38% yabazalwane. Ngiphumile angihambanga nomuntu. And then abantu mase bangitshela the following week bathi brother akunabantu isithuthi kusale mbijana. Then ke le mbijana esele iza khula futhi ikhula I don't know how. Kodwa bengithi ke ngaleso sikhathi umoya engcwele bekahambile. But manje someone was here. Wakhuluma izinto de wasikhuluma ngakhona. Ngabona ukuthi still umoya engcwele akekho. So angeke ngibuyele lapho. Today is Friday 18 July. Izolo it was Thursday 17 July. Yeah. Omunye umama ungifonele ekseni lo mama lo. Uthi ukeweza la azophana ngesambulo. Waya futhi ku quarter to media waphana ngesambulo. This lady. So ke angimiyazi mina face to face. Ulirato ngiyamiyazi face to face. Yeah. Lo mama ngimiyazi. Uthi kimi brother Enigma. uNkulunkulu ngibonisile in the dream ukuthi wena uzoya kuGreece. So uNkulunkulu uthi ngikutshele mawufika kuGreece ungakhuluma indaba zasebandleni. Ngoba indaba zasebandleni this time zizolimaza abantu abasele. Impitshana le esele izolimala uma mina ngikhuluma le ndaba zasebandleni. So ke angeke ngisikhulume ke indaba zasebandleni masenzeni peace. Why? Because I don't want to lose grace of the Lord. I don't want to lose grace of the Lord. Oh, grace and mercy. I don't want to lose grace. I don't want to lose grace. I don't want to lose the grace of the Lord. Grace. I don't want to lose grace of the Lord. We on grace. We on grace. uJesu unginikeza umusa. So angifuni ukuluza umusa. I don't want to lose grace. So bengifuna ukulungisa indaba yakalerato ke bazalwane. Ulirato shasha. Ngoba abazalwane bakhuluma abantu abaningi bakhuluma ngolirato. Bathi ulirato is a devil worshipper, is a satanist. No. Olerato huye abonile mase ngiphumile esontweni. She is the one abonile ukuthi kusebenziswa umuthi against umfundisi. And olerato ufonela umfundisi wamenza ukuthi abe aware ukuthi umfundisi ngibone umuntu ayenza so ukudla lo wena ukudlile le eMpumalanga. Olerato huye atshela umfundisi utshela abazalwane in secret watshela nomfundisi because firstly ufune advice athi ngibone something ithelwa okudleni ingathi bekudliwa amakhekhe neti wathi wabo ubone ukuthi there is something wrong la enziwa kumfundisi watshela umfundisi but the following day bebase leMpumalanga. So angiyazi ukuthi umfundisi uyithathe kanjani ningathi ulirato is a devil worship. No niyayilahla mina ngiphana ngesambulo nalapha esontweni bengiphana ngesambulo njengoba uJesu athi go and warn them. Mangila I am warning people. Yeah, it's true. So even if I should warn the pastor or the leader of my church, I do have to warn him. Sazwana ke bazalwane? If usebenzela uNkulunkulu makathi khuza uyakhuza. Mina I'm not a preacher. The Lord said, go and tell my children, go and warn my children. Amen. Kunomzalwane ungitshelile wathi brother Enigma, do you know ukuthi lapha ya kunomuntu bekaphethe imali afuna ukuzokunikeza wena? Ngithi bekazokunikeza mina. Athi yes. This year earlier lo mzalwane bekafuna ukuzokunikeza imali the way ngizwe ngakho. So bamhlanganisa ne leader of the church. So bangithe bathi brother imali le ayifikanga kuwe.
lo muntu bekazoyinikeza wena wahlangana ne-leader ayibuza ukuthi ngiphethe imali ngifuna ukuyinikeza ku-Enigma 1 2 3 bangitshela so ayifikanga kimi so abazalwane bangitshela ukuthi lenda imali le iphelele kulo ngoba lo mnikazi wemali uhlangane nalo wamtshela ukuthi leader ngiphethe indaba eso imali eso ngifuna ukuyinikeza umuntu lo so bangitshela manje mase ngiphumile ukuthi do you know ukuthi bekunomuntu afuna ukuphana ngemali and ayifikanga ku so I know something about that person ngiyabuza ngithi ubani bangitshela ukuthi ubani ngakhumbula ukuthi all right ngesikhathi siakha ibuilding we were supposed to give that person a money ngoba bekayenza the structure so ke sithatha imali sithi leader thatha le mali uyinikeze lo muntu lo siyabonga right siyamthuma the leader then lo muntu lo after 2 weeks ngithi kuwe all right angithi uyithoyile imali so athi no ngiyibonile imali ngithe angifuni imali ngithi abayithathanga athi no so I was worried ukuthi why the leader simnikeze ukuthi hamba unikeza umuntu loya why angabuya azositshela ukuthi lo muntu lo akayithatha imali ya akabuya azotshela i-treasurer iphatha imali ukuthi le mali le 10,000 uthi sinikeze lo muntu lo akayithathanga ufanele ukuthi uzoreporta ngithi usitshele ukuthi hayi nayi le mali le ngisaba umuntu reporta kulo noma ngaba elibe khona ufanele ukuthi utshele i-treasurer ukuthi nayi 10,000 lo muntu lo uthi yena akafuni imali then sizobona ukuthi you are a fair leader ngoba sithe nikeza lo muntu so lo muntu lo if akayithatha wena letha le mali back uthi hey brother Enigma nawe treasurer nayi 10,000 lo muntu lo uthi yena bekasiza uNkulunkulu akafuni imali so why ungalethi i-report Ganda why ungalethi i-report angithi sithi unikeze uJames imali yebo so uma uJames angafuni le mali athi yena akafuni imali bekasebenzela uNkulunkulu angithi ufuna ukuthi ulethe imali lekithi ngoba sikuthumile thina yebo njalo so uma ungasitshela ukuthi hey uJames akathathanga imali uthi yena bekasebenzela uNkulunkulu you must bring the report and bring back the money you stealing phela mawenza kanjani you must bring the report and bring back the money uzositshela ukuthi the 10,000 nayi uJames uthi akafuna imali bekasebenzela uNkulunkulu so ke mangibuza uJames ukanti ukunikile athi uthi bekakuniki ngithi angifuni imali just like that right it is my secret ngayeke bengilo ngilaphi before ngiphume so manje njengoba sengiphumile today is 18 July angithi Tuesday omunye umzalwane athi brother do you know ukuthi kunomama aphume emsebenzini and umama lo I don't know ukuthi unikwe malini but imali le aphane ngayo esontweni it was 90,000 mangithola information 90,000 remember esontweni akuna account so bangitshela bazalwane bathi brother do you know ukuthi i-account le ibhale igama likabani bangitshela igama ukuthi igama likabani esontweni asina account yebandla but ke bekunama account ayi2 le enye le mangifika ngathi beloku ikhona engasebenzi so kusho ukuthi i-treasurer esontweni bayicela ukucount imali bayithatha okay iyathathwa ulo treasurer ne leader nami masifike ebankini mina ngihlala phansi nalo treasurer ahlala phansi the leader ayifaka sikhona ngase apps bafaka imali then siyaphuma angithashi imali mina so ke kunabazalwana abafonayo from distance bathi hey sifuna ukuphana ngizwile bangitshela ngithi omunye uthi it was 16,000 omunye uthi it was 19,000 baphana ngemali nje banikela from a distance baphana ngemali esontweni because sishumela holiness and ubrother Enigma ulapho and uwina ini many souls abantu I'm winning souls for the kingdom of the Lord that's why abantu bathenga imoto bathi this is for brother Enigma ngingacelanga moto right so ke in 90,000 le ingenile bangitshela mina this Monday or Tuesday brother do you know 90,000 is in you see that ngithi indaba yanini bangitshela ukuthi indaba yanini I don't know ukuthi bese ngiphumile la kodwa bakhuluma nge90,000 so kunama 1000 abantu abazohambe banikela nje from a distance bathi sishumela ubungcwele holiness lapha ya abantu bayaphenduka abantu bachisa izinto so abantu bathumela imali from a distance ukuthi esontweni kuakhwe building or kube kuhle you see that and le mali le ayingeni kule account le thina besifaka kuyo
So i-question ukuthi mako i-treasurer ne-leader mabafaka imali iyabhala u-treasurer uyabhala ukuthi okay kunemali eso and then next time imali imile lapho kodwa abantu abazalwane bathumela bona balokhu bathumela sebethumela kwenye account so mabathumela ingena ku-account yakabani so u-Enigma uyakhuza kanti I am warning angithi so if I am warning you then I become your enemy. That is why uzofuna ukuthi makaphume kule government uzongibulalisa and I'm a minister. Angithi abantu who are the ministers in parliament once bayenza corruption kuba nomunye umbonile and ufuna ukukhuluma ngaye. So this one because it's a leader or it's a minister uyabona ukuthi somebody ungibonile la. So ke bazodila ngaye ukuthi asuke la because it's going to expose you. Do you understand that? So ngiphumile in peace. Do you understand that? So abantu bathi nanso ke ubrother Enigma wenu enimthandayo yela you know nothing wena mangiphuma mina esontweni it was Sunday the following day it was Monday but hoza sizokhuluma mina ngithi bazolungisa indaba kanti bazongitshela wayikhuluma kanje kumfundisi wena izolo ngithi ningabobani kuthunywa bani azokhuza la masicale phansi ngize la September ku Chris Channel la Chris Network ngakhuluma la ngeza futhi for the second time angihambi ne-lead mangicala ukuza la bengihamba nomunye ubhuti yabo ngiyakhumbula uhamba nomunye for the second time bengihamba nomunye ubhuti ngevene eblack then ke for the third time ngize ne-lead ngeza naye aloku angikhapha until the day umnikeza opportunity ukuthi akhulume ngithi right so ke abazalwane bebafona bathi before mangicala ukukhuluma abantu mabaloku baphenduka igama lika Enigma ligcwala eSouth Africa le yonke so abantu bebafona from a distance bathi brother Chris sifuna inamba zika Enigma ngithi ubungitshela kanjani hayi ngqo uthi brother abantu bafuna inamba zakho ngithi banikeze abanye ungabanikezi ngoba I don't know who are the devil worshippers so savumelana nawe ukuthi inamba ubanikeze inamba yami namba yaka leader ukuthi bafonele mina ne-lead bebafona abantu bacela inamba kuwo basifonele bafuna i-direction yokuza la abaningi ngabantu because bebafuna holiness so abantu bazile bagqwala because bafonela mina ne-lead inamba bayithole ku-Chris sifonela uChris wasinikeza inamba yakho nenamba ye-leader yakho so ke sifuna ukuza besibanikeza i-location and then mina ne-leader besihlala sidabulithi abantu bayeza abantu bagqwala sibalanda somewhere Kentucky kule Kentucky location phela besibalanda lapha bayobona isonto basibalanda mihlale babona isonto abantu bagqwala kwaba nemali kwaba nama devil worship ibandla le so ke mina mangila last time Chris ngithe kuwe ngithe brother Chris lapha esontweni kunemess enzakele and then ngiphumile njengoba ngiphumile kunabantu abaphumile abahambanga nami mina ngisomfundisa nginalo ibandla kanti abahambanga nami right bathi mina ngiphume nabantu ngivula ibandla eSoweto anginabandla namanje siyamenywa ePitori sobafundisa iholiness ngiyaya this week ngijumpise ngiye that week sazwana ke angisonti lapha bathi mina ngithatha abantu angithatha ngabantu abantu banamehlo wabo avulekile spiritual nendlebe zabo zivulekile baphumile after ukuthi ngikhulume esontweni ukuthi mina ngiphumela right kunabantu abasele ngoba ngamtshela le leader ngathi kuzosala 38% yabantu masengihambeni angihambanga nabo angibatshela ukuthi baphume ngithe thandazani ukuthi umoya engcwele ubuye but ngiyabona when the leader was here ngibonile the face ukuthi ngempela umoya engcwele akakabuyi do you understand I don't know esontweni ukuthi ubuyile but to the leader ngibonile ukuthi something la umoya engcwele akakabuyi la right abazalwane bangitshela ke mina brother Enigma sile lapha esontweni ngoba besifunana nawe wena uphethe isambulu sagqwala lapha manje uphumile nathi siphumile yabo so abasele I want people to understand ngiyandlula kuleyo kunesikhathi la bekuyiwa eDurban kumenywe angithi mina bebangimema eSwaziland bengihamba ne-leader bekumnandi bangimeme eFree State ngihamba ne-leader bangimeme eMpumalanga ngihamba ne-leader uDrabe mothi ngalesikhathi leso so besihamba sithi bekumnandi abantu bagqwala esontweni imali yabakhona kwaba ne-damage
Do you understand that? Yeah. Angibambi imali mina. Then ke uma sekugcwele ke mina angisana the weight and mangibona something wrong mina ngiyakulead ngithi lead ku worship team sekucula everybody asifuni everybody la sizalemazwa abantu ama worship azocula la. Yes. So bengitshela ukuthi leader anybody angaculi la. Leader anybody kungabi ashara nje. La on the pulpit kungazi anybody on the pulpit la. Sizalimazwa. So ke silimaziwe ke but mina because ngiyabona azange vume mina. That's why ngiphumile ngashiya ipeace leyo. Kunabo sister bayi2 they are the twins. Omunye lo before mina ngiphuma ingathi baphume 2 months before. Baphume ngabo April or May I don't know. Before mina ngiphuma. Bathi ngithi why ningasaniboni esontweni. Bangitshela ukuthi they are twins na. Lo engikhuluma naye athi brother my twin uyabona spiritual. So itwin la lo litshele lona ukuthi hey lapha esontweni kune damage so. Umama lo is the agent so. Kanti nami qala ngibona ukuthi lo angimthembi lo. So this one uphumile athi ngiyaphuma mina because kune agent la umama lo is the agent. So athi bro Enigma why were nobody sample kodwa awuboni ukuthi lo mama lo is the agent. Ngathi hey siyabona mina na asixoxi kakhulu ngoba nami ngiyabona. Right? Kwaba nabanye abazalwa ngiyababuza ngithi wena naba ngisakubona esontweni wakhuluma the same athi brother thina ukuthi size lapho besingaphumi ekhaya or endlini besiphuma kwamanye amabandla seza lapho for the sake of holiness. For the sake of holiness. Size lapho because ukhuluma isambulo wena ku Christ Network. So sithe sisondele sizolalela kahle indaba le yasezulwini nokuthi sisondele lapho because amabandla abaningi badlala ngathi. Bathi manje masesilapho sibona ukuthi kuyashumayelwa kahle but there is a damage somewhere and wena Enigma uyibona. Ngithi no ngiyabona nami. Ngiyakhuza kodwa sometimes kuthiwa iyeke. Ungasabi everything ngithi usindisiwe. uNkulunkulu uthe noma abantu basinikeza ukudla sizala ngeke sigule. So by the time ngiphuma mina esontweni it was Sunday. Mangithi this is my last day it was Sunday mangikhuluma ngithi umoya ngcwele akasekho la. Ngaphuma ngasho ngathi abantu bazophuma hayi ukuthi bazohamba nami. And bahambile abantu laba. So kunabantu la abakhuluma ku YouTube bathi ubrother Enigma uthe isonto levaliwe azange ngithi isonto levaliwe. No lerato shasha akasho ukuthi isonto levaliwe. Uthi sithi abantu baphumile so ukuthi abantu babuyele sizahlangana ne leadership silungise indaba. If siyavumelana sizoza ne leadership la sizotshela abantu abasilandela abasonta nathi ukuthi izindaba sezilungile buyelana esontweni labo kade bahambile. Awusho njalo. Hayi ukuthi isonto livaliwe. Sorry ekhaya amanzi bro. Water. Oh, water is life. Water is life. So ke ibandla alabalwanga ngithe kuzosala 38% mangikhuluma esontweni. And bengingafuna ukukhuluma indaba zasesontweni la. That's why mangikhuluma mina last time ngithe sizokhuluma ne leader if siyavumelana siyenza peace sizoza sithu ahlale la ngihlale la sitshela abazalwane ukuthi sesine peace manje buyani nina kade bahambile hayi ukuthi isonto livaliwe. So abantu ku YouTube kuma channel wakhe bathi Enigma uthi isonto livaliwe hey ulirato no Enigma banamanga bathi isonto livaliwe nangu ubani uthi isonto labalwanga alibalwanga isonto. Abantu bahambile mangihamba. Yeah. So ngitshele the leader before ngihamba siloku sitabanga ngithi hey awusalaleli ngizokunyasha mina ngiyahamba athi hamba uphale ngesambulo is finish manje hamba hayibo ngithole ngiloko ngishumayela la. So ngabuza ngithi oh that means mina benyizele la ukuzwenza ukuthi ibandla likhule bese ngiriska impilo yami le ku Christ Network ngiyakhuluma mina every revelation I risk my life mangiqede ibandla ligcwele kanti lizoqhwayela wena mina ngihambe now I'm nothing. Right. So ke ngiphumile ngishiye ibuilding enkulu sashiya nemali eningi. Oh God. No treasure athi brother Enigma ngiyaphuma esontweni nami lento yenzakala la ngeke ngimele ngiyaphuma esontweni ileader mayize izothatha imali so bayithathile imali nami you see that siphumile kanti siphumile.
Yeah. Hey brother, this thing le is just ubuhlungu. Cause now ngizokhulumela from mina side Lando izinto ngizibona khona ukuthi kahle. Oh, okay, thingivile ngibuze. Wona brother ngokubona kwakho ayilungiseki le, iyalungiseka right? No. Angeke ilungiseke. Ulirato uthi ubeka la athi it is unrepairable. I'm telling you. Yeah, Lalela brother. bazalwane. It's because of money. No. Uma sithu sihamba sithu. Siloku sivumelana. Uma singase asavumelana wena ukhuza kakhulu. Uyabona mistake uthi no makungabi so. And wena lalela kune different u control indlu yakho, your family like this. I'll control ibandla like that. Ibandla I'll control it like njengoba control indlu yakho. No. So uma sithi angeke ilunge. Hayi ukuthi isonto wathi mina nawe. Mina nawe wena mina nawe angithi the time ngisuka it was Sunday angithi Monday kwaba ne meeting. Kule meeting bekunomsindo ngibheka le leader ngithi uyakhuluma kanje mangibheka ubuso bakhe ngabona something is wrong. There's a lot of change. So that's why ngithi kune agent umama lo nobaba lo nomfazi wakhe. Ngikhuluma ngabantu abayi3. You see that manje on that Monday mangisuke esontweni besenza umsindo senza meeting yaphenduka umsindo. Mangibheka lo muntu engize ngaye la Prince uthi hamba angithi uphana isambulo ungithola ukungishumayela ngabona ngathi hayi no ichintshile indaba. So ukwenza ipeace mina ngahamba mangiphuma eminyango bathi lo mfana lo ngajike ngathi umpizo mfana ngaphuma ngahamba mangifike emotweni ngaphandle brother lo weza kimi wathi brother eniki mongahambe something yenzakala leader lesiphuphile siyiphuphe bamuvale ubuso ngendwango yamasangoma. Did I tell you that? Uma umuntu aphupha uenigma aboshwe ngendwango, there's nothing wrong. But indwango le why kuba indwango yamasangoma? Uyazi indwango yamasangoma? Amasangoma bazibophe ngento ezinjani? Why uzophupha uGanda bambophe ngendwango yamasangoma? That means esontweni kunomuntu wrong. So bavala leader amehlo spiritual. So that uma simkhuza akasakhuzeki bamvala amehlo spiritual. Why indwango yamasangoma? Singadlala wena uye ngapha ngasemuva wena Chris uthi ngendwango ume ngapha yabo ungivali angeke ngibone indlela ngithi but ungangivali ngendwango yamasangoma ungwishela ini uwisha ini for mina uma ungivala ngendwango yamasangoma so ke ubrother lo makafike emoto athi brother ungahambi into esiyibonile thina siphuphe leader ivalwe amehlo ngendwango yamasangoma. You see that leader ubrother lo bathi buzo mama wami nangu umama lo bathi brother siyacela ungahambi there is something yenzakalayo ngathi ngiyahamba it is already a mess lento le angeke ilunge mangithi ngiyabheka ngoba uGanda akasafuna ukuthi sikhulume akasafuna ufuna ukuthi asale uyafuna ukuthi asale acontrol isuper yini Spa or Shoprite or what le ufuna ukuyicontrol so ngabona in order to make peace ithing hambe. You see that? So ngihleze ekhaya mangibona kukhulungwa la khulungwa ukuthi bathi all right ithing indlule kule makuwa eDurban kumenywe umuntu kumenywe uGanda aze eDurban azopaphathisa abantu or ayoyishumayela umenyiwe so kuba nabantu abaclose noGanda bathi bama on the pulpit bathi njengoba uGanda amenyiwe eDurban upaphathisa abantu wayishumele sicela ukuthi uGanda angahamba ayi1 sifuna abazalwane bazokhapha uGanda bazobhalisa amagama so mina lento le angifuni. I want you to understand me. Ngiyakuzwa. Abantu baze esontweni for holiness. Baze la for holiness intshumayelo ezobafaka ezulwini and bayayithola. Baze la for isambulo esizobafaka ezulwini and bayasithola isambulo. So uma wena Ganda umenyiwe somewhere and then uJames uthi abantu bafuna ukuhamba noGanda bazobhalisa amagama ngayikhuza lento le ngathi Ganda why
uma umenyiwe abantu bazofuna ukuthi babhalise amagama bazohamba nawo yayenzeka after 2 or 3 weeks kwathiwa abantu sebabhalise amagama 42 ngathi 42 bazohamba noGanda. So mina I was against that. Ngithi kuzosala bani makuhamba abantu abaningi because bazohamba Friday, Saturday, Sunday. So Sunday esontweni kuzabe kunabo bani? So mina I am there to warn and tell children of the Lord that the Lord is coming. So I was asking ukuthi uma uGanda hamba nabantu abantu abaningi kanje, they were 42 isikhathi ngibuza kodwa mabahamba they were less now, maybe 20 something. So the question is why abantwana bakaNkulunkulu bazele uJesu la esontweni? Why bafana ukuthi bayenze somlandela kuGanda? Kwezakalani kanti ZCC? Kwezakalani lena le abantu bathanda umfundisi wabo abasafuna uJesu. Kanti manje upastor ungena neconvo. So mina ke bengikhuza so kuthiwa mina I was against that. No asifuna ukuthi kudlalwe la esontweni ngoba kunabazalwane abangifonye bathi sizwe la esontweni sizwa wena ukhuluma ngesibindi lapha ku Christ Network manje kwenzakalani la. So that's why nami ngiyabuza ngithi kanti umenyiwe wena le so ungahamba no James no Chris nihambe ni3 ku right hambani ngemoto ezithiwa ngemoto e1 kumenye wena kanti. So why kuzohamba abantu okay more than 20 ke ngoba it was 42 then bayaphansi. Why kuzofuna ukuthi uhambe nabantu abaningi kuzosala bani la esontweni? Ngayikhuza lento le ngoba it's a spirit. So ukuthi abantu bazolandela umfundisi bathanda umfundisi bazokwenza umfundisi abe nepride. Sinesonto la sizoworshipa uNkulunkulu abantu abekho half ayikho or quarter ayikho ilandela uGanda. Niyenza somlandela anisazelanga uJesu la. So mina ngasala ke so mina ke bengikhuza ke mina ke bazalwane. That's why kuthiwani uEnigma bekakhuluma avimba lento. No bengikhuza lo moya lo. Ukuthi abantu bazele uJesu bangazeli wena Ganda. Ukuthi mawuhamba bakusale emuva. Babhatala 500 umuntu everybody 500 babhatala 500 because they buy eDurban. And it makes sense. Leso spirit inangizana. Abantu abafanele ukuthi balandele wena. Mina esontweni lapho ne. Isonto maliphuma abantu bebeza kimi bangijabulele. Hey brother Enik, mangibona bayenza isekele bengikwada. Bebangibona ukuthi ngiyakwada angifuni yabo. Because lo ongithumile uyakhala. So abantu bona bayangeze i-celebrate. Brother sifuna ukushuta nawe esontweni. Bebabona ukuthi ubrother unepride why angafuni ukukhuluma nathi. Angifuni ukuthi bangenze i-celebrate. Angithi yabo angifuni ukuthi bayenze isekele la. Why brother ufuna ukuthatha isithombe sobabonisa ukuthi sihlakane nawe. Angifuni izinto lezo. Ngoba lo ongithumile uyakhala. Uthi kusele 3 minutes. Wena busy ngayithombe. So ke bengikhuza abantu mina ngithi no angifuni ukukhuluma so babona ukuthi ubrother akafuni ukukhuluma nathi ukhuluma nabanye angifuni ispirit leso ukuthi nize kimi nize kuJesu la esontweni mina ngikhulumile isambuzo lapha ku Christ it is enough manje ngibone esontweni jabulani nangu yobrother so bona masithi siyaphuma lo ufuna ukukhuluma nawe bengikhuza ukuthi bazalwane no niphakamisa mina manje and abanye abantu abanamehlo womoya bayabona ukuthi manje ubrother ugcwele abantu kuye angifuni lento leyo. So bengibakhuza one by one ngithi yini bangitshela lo angitshela mawuthi bhenga bamile ngithi ngifuna ukuhamba angithi yabo so bengikhuza lo moya lo ukuthi abantu bangayenzi yini ngesizulu bangakulandeli mina ngoba mina ngikhulumile kuChrist mabangibone esontweni bafuna ukuthi brother bangibambe ngesandla is enough siyazwana ke so ke it is like that bengithi ngizolungisa le ukuthi why bengithi ngibuza abantu omunye umzalwane wangifonela athi brother so why wena ungayiDurban ngithi ngiyiDurban kuzosala bani la ngiyenza mina eDurban masi eDurban siyenzani kumenyo bani eDurban siya sonke eDurban ngathi no mina ngiyasala la esontweni so omunye la wafuna brother awuhambi ngithi angihambe wena uyenzani la bengibabuza ngithi uyenzani wena la ngoba kumenyo uGanda wena uyenzani manje hamba ni more than 20 niwenzani so I was against that. And that was the order. Nabantu abakumemile ufika nabantu abawu20. Kufika na wakumemile one ufika nabantu abawu20. Umenyiwe wena uzoshumela uza nabantu abayi25. And Friday Saturday. So nabantu abakumemile bakunika ukudla uphinde futhi belale angithi bakhiphe ma500 kusho ukuthi bazathenga ukudla kwabo. But manje wena Chris umeme mina ngizohamba nalo muntu lo adrive imoto
sibe yi2 so that uzosinikeza indawo yokulala masiza nabantu abayi more than 25 wena ongimemile ufana ukuthi wenze iplan ukuthi balala kuphi ufana ukuthi uyenze iplan ukuthi balala kuphi manje ngoba singiza nabantu abaningi so mina bengikhuza lo moya lo I was not against anything so let's speak it less yiso senze ukuthi esontweni kube nomoya loyo ke umoya ngcwele ugcine sophuma labantu abaphumile abaphumanga because balandela mina no bebalokhu babona ukuthi esontweni kwenzakalana so mina ngiphumile that is the order and abazalwane they must know ukuthi ngiphumile kodwa ke abasele mabasele abayayo aba-edayo maba-ede bagcwale futhi kodwa bengithi umoya ngcwele akekho ngalesikhathi leso I don't know now but mangithi ngibheka uGanda makakhuluma la ngiyabona ukuthi ngoba iqiniso le half la that means umoya akakabuyi kahle la iqiniso liphelela iphelela lapho ke